Сахар телевидение тегер агадда буа бахы пресс покагар турабыт. Аны кэлбаккихе хатан бапатлар хорозунна желәсләр даны. Ада желәр жаңа, конечно, мынык болуктады. Он обязательно Хасан оңра хатыпты. Он бу кинебит бастыгы чахар билген. Он улхан трилогия болар турар. Даже 5 частыны бу кино. Мен бәбір интерегіне мынык бұл осынан улхан трилогия олар бұл кино. Осыны кырдык кәпсәдапына постапокалипсис, геноцид шаманов бұл тұрар, фантастика да. Онна осынан бұл глобальный мынык катаклизм бұл зор ойынлары бұрыдылар, борсой жонлар, бөлімлар, кухан жонлар против шаманов баралар. Бұл кино бұлырын ұғылы он сентябрь, октябрь углута, он осенен съемкада бәта мин осы карьера вот, хамай интернет, хамай такталла топ болла, опыт болла. Олен булана осенен тәдәне постапокалипсис булдыгынан такталны через экран кыштыга яны. Оннан нигәд бак команда ләтә, он осенен интернет.